Angubele mbukele umsakazo wakho Eswatini TV eqala semnqosi imbuye sambukele sehlelo ngembukele Litsini Libandla lapha ke mbukele ihlelo leli lithatha indzaba tetenkholo sathela khona embhalweni ehlelo ngembukele siba nabo ke bafundisi nebantu abaqeqeshekile ngetenkholo sikhulume nje mbukeli sibone ukuthi lamhla sihloko singathini singasikhulumisa mbukeli ke umuntu akathatha ithuba abonge kumbukele ekhaya kusibukela nekusibhalela nje ehlelweni siyabonga kakhulu labanye siyathi basibukela ku social media labanye basithatha kusigujana labanye ku DSTV siyabonga kakhulu mbukeli ke mbukeli ke ba prophethi bantu labadzala siphinde siqhubeka nayo indzaba yabo ba prophethi kuthi ngabe vele bayini ba prophethi soloko nje siyayikhulumisa lendzaba soloko ke mbukele asikakhona ukuthola ba prophethi asikusho mbukele lowo besifisile nathi singumsakade ukuthi besingaba nabo la e-studio sikhulumise bona because vele ithinta bona kakhulu lendzaba lesikhuluma ngayo kodwa ke abantu labadzala ngenxa yebhizi ke siyathi sonke ukuthi abantu abadzala bahlale babhizi sihlulekile kubathola ke mbukele kodwa ke umsebenzi ngeke wema bakhona abantu labadzala lo ngikhuluma mbukele eceleni kwami ukhona umfundisi Eswatini usuka lapha ebandleni lase Apostolic Faith Mission usetule enhlangano sigodwa sinamandla ithabantu eceleni kwakhe umlomdzala kune mfundisi Dlamini usuka lapha ebandleni leGod's Glory Ablaze church naye lilapha enhlangano embangweni uyatibonela ke mbukele ukuthi ngiphethe vele esigodle sinamandla yithabantu angivusele mfundisi wami ngivusele amen mbuyisa amen nelibandla lakho amen angivusele babukeli emakhaya egameni lenkosi amen ngeke angicela ukuvusela mfundisi wami Dlamini siyavusela mbuyisa sivusele balaleli nebabukeli ekhaya egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen ngiyacela ukuthi mfundisi Mdluli sivele singene kiyo indzaba yethu lesikhuluma ngayo lamuhla lapha babe sikhuluma indzaba nje ba prophet umbukele ekhaya uyafisa kwadi mfundisi ukuthi ngabe vele yini umehluko nangabe ukhona phakathi kwemprofethi nesangoma ngibuthiswa yini lokho babe sibuthiswa ukuthi kulamalanga sibona ngathi bacishe bene umsebenzi ofana nako babe mbuyisa angibonge babe amen babe nekwesibhayibheli babe amen umehluko phakathi kwesangoma nemuntu longumprofeti yes umehluko weqala ngilokuthi umprofeti uphatha indzaba kaNkulunkulu okay weqala lokho okay uphethe umlayeto kaNkulunkulu i-message from God to man shothi umbona ngalokuthi yena nakakhuluma ukhuluma i-message levela kuNkulunkulu umehluko ke loyo lokuqala ukuthi ubone okay letithelo takhe diphethe ukuthi yena uphethe kwaNkulunkulu ukuletha kubantu umehluko weqala loyo leso ubona kumprofeti ngoba yena uphakamisa uNkulunkulu wenda ukuthi abantu bathi uNkulunkulu uletha umqondo waNkulunkulu kubantu okay cha ngiyabonga kakhulu mfundisi wami mfundisi Dlamini ngiyacela nawe babe kube khona lokushoko sabuka lo mehluko phakathi kwesangoma naye umprofeti waNkulunkulu siyabonga kakhulu umbuyisa lengakusho ukuthi umprofeti njengaloku asashida umfundisi Mdluli la eceleni kwami le source of power yekubona yekukhuluma tintfo ivela kuNkulunkulu so umehluko wemprofeti ke nesangoma ngile power behind or the spirit behind ekutheni umprofeti umoya kaNkulunkulu sangoma mimoya lengavela iNkulunkulu okay ngiyithanda le lokunye ke lengangeta ukuthi umprofeti akethwali okay kepha sangoma siyethwala kuyethwalelwa lokwangala sangomeni
lokwangala kaNkulunkulu akwethalelwa ngingayibeka ngithase ngime lapho baba mhlambe lo munye umbukele akakwati lokwethwala babe ukuthi kuyini ucabanga nje ukuthi usukuthwele into yebo ngabe kuyini dokutha kusuka asenthi nje ekhaya uye ndzawo thide kuyawufaka kwemandla ukuthi kuze ube ngilento le bafaka lamandla yafakwa yes ngingakubeka kanjalo angene nasemandini phela abantu angene nasemandini labanye bangena kule toti indzawo lesingeke satati kangaka okay cha ngiyabonga kakhulu babe ngifuna lokuthi umbukele abe nako iclue ukuthi lokwethwala yini angambathi umuntu wethwalile kani akade lokuthi uja ukhuluma ngane ukuthi wethwele lo muntu ngosami lapha mfundisi wami Mdluli sibona abaprofeti babe ekakhulwini kulamalanga lesesiphila kiwo angadi mhlambe bekukhona yini itolo but kulamalanga lesiphila kiwo sibona abaprofeti bayathengisa esondweni nangithi bayathengisa esondweni ngikhuluma ukuthi kuyathengiswa lapha bo holy water bo holy salt lokanaloka lokuthengiswa nje esondweni kuthiwa uthenga kutakusida thenga kutakusida ngabe vele babe kusengiko yini lokuseBhayibhelini salandzela lona ndle iBhayibheli babe mbuyisa nembabukeli lokuthengisa angathi lokuthi ngathi yebo ngiyevakala lokuthi khona lokuthengiswako lokusita abantu but nginaloko ukuthi ke esondweni sifike siyanikela nasesondweni nguvaka uyanikelwa esondweni ikhona iminikelo yasesondweni but nangabe sekubuywa ngala kuthengisweni ukuthi abantu basitakala ngokuthengiswa babe akukho eBhayibhelini okay akusi biblical ukuthengisa leto tinto letiyabe thengiswa ngoba abantu ufuna basitwe kweqala lusito lwebantu lufanele libe kuJesu okay bantu ufuna bakhonjwe Jesu losita abantu but kwase bantu basitwa tinto ukholwa kwabo kutawushifta kusukela kuJesu ukuthi le tinto lasebathenga ngoba nangabe sebathola ukuthi isito lwabo liqhamuka etintweni vele ukholwa kwabo kutawushifta ngiko ke ngithi ke nginenkinga yokuthengisa tinto ukuthi uthi na utithengisa utithengise bese ukubeka phi kukholwa umbeka phi Jesu ngoba nguJesu lokufanele asite abantu etinkingeni asite adeliver abantu kuko konke nasekuguleni nguye lo Jesu lo deliver labantu ngiyabonga babe lokuthuthila abantu vele umfundisi lapha ba deliver ngiJesu hayi letinto mhlambe ngayilobola nawe mfundisi wami cha sibonge Mbuyisa kodwa kufanele sicale siuthi kancane lo mbuto sewuhladiye kahle uthi sibona kuyathengiswa uthengiswa kuyathengiswa bo holy water bo holy salt mafutha kuthiwa lamafutha taxi ekhaya ma handkerchiefs lokuthinto lithengiswa nje kuthiwa iholy babe amen siyabonga ke babe Mbuyisa cha nawe mbukele ekhaya bengifuna lokuthi stoyichaza kahle angibeke kanje njengaloko asashido umfundisi asithengisi endlini kaNkulunkulu lokuthengiswako ngokuba kuye kwathengwa angibeke kanjalo la endlini kaNkulunkulu siyanikela asithengisi thengiswa la ndlini yenkomo akuthengiswa la ndlini ngoba lokuthengisako kusho ukuthi uye wakuthenga nawe angibeke lapho bese ke sengithi sibona encwadini yemsebenzi yabaapostoli sahluko sika 8 bo verse number 9 nangikhumbula kahle uyele uthinza indzaba ya Simon ubona uNkulunkulu usebenza ngabo Petro ngemandla lamangalisako so yakholwa ngoba phela kwakushumayela Philip wamlandzela Philip so yayilandzela nakafika laba bo Petro bathunywe libandla
ukuthi kuthandazela baqwaliswe ngamoya ngoba Philip abeshumayele basinziswa ubona ke lamandla kaNkuluNkulu asebenta ngawo sewuyahawukela uSimon ngibani ikuthiwa live laNkuluNkulu kwakuyindvodza lebenta imangaliso bantu lapha eNakuzeni eJerusalem nang baphendu baphila ngisho njalo ngibeke kanjalo ngale tinto lebekadeni so kani kwangesiso yabona ukuthi kwangesiyo amandla kaNkuluNkulu ngovakala so yakuhawukela ke uthi aningithengiseleni nama ngimane ngithengisele ngibuka lamandla manje ningithengisele uyaphendula ke Petro ngiyayibutha nje babe uthi ke uyamrebuke uyakhuda lena kuzala ukuthi akuthengiswa kwaNkuluNkulu lo thengisako nje ngathi uthi uthengisani ngoba kwaJehova kuthengiswa na ngiyabonga kakhulu babe kwaJehova ke akuthengiswa ngosiyami Mfundisi Mdluli ngabe vele babe kungiko yini kuthi nanasi kumele sibone umprofethi sibhadale bonsumbulwane ethide likakhulu nine nje babe bema 1-on-1 sinangifuna ukubona nje umprofethi wena ngibhadale nangifuna kuya 1-on-1 nesiBhayibheli babe mbuyisa kubona ingcebo yaNkuluNkulu noma umprofethi ngoba umprofethi solo ingcebo yaNkuluNkulu ngoba lo prophet ababembuyisa ukukhuluma umlayeto lo unikwe uNkulunkulu okhuluma ngefuture okay so now nangabe bantu beta kuwe batocela ngakubeka ngaba icounseling noma yini noma kuba live la uNkulunkulu kuwe angathi ukuthi ngabe lesizathu sekunikela liqiniso ukuthi abantu banganikela nabayingcekweni yaNkulunkulu unikela it's not akusinkinga kangako bangatinikela but akusuke kulo mulo uthi awu ngicabanga noma moya ungithinzile ukuthi anginikele nginikele lengcebo yaNkulunkulu noma lo mprofeti but nangabe mina sekutaba ngimlele ngifuna le mali kulo muntu ngicabanga ukuthi babe ngesikholwa ngoba uNkulunkulu usiphe mahala Jesu sisinziswe mahala semukele mahala ngiko ke iBhayibheli nathi lithi asiphe mahala kusho ukuthi nangimsida lo muntu kumkhansela noma ngimenda ini njengemprofeti kufanele kube nguye lolothi khandlako ukuthi ucabanga noma moya umthinza ukuthi akanikele ngalokungakanani kude emne lengakudimanda amen ngiyabonga kakhulu Mfundisi Mdluli mbukele ekhaya bathi lapha ningasibhadali nasenprofeta nje sibona ku1-on-1 asekumele ukuthi bese senifaka le mali siyabuya ke mbukele sathi yakhona etitolo Sihlelweni mbukeli Litsini Libandla siyabonga nje kakhulu mbukeli kuhlala naso sanza kuzivulela umsakazo wakho siyakwemukela mbukeli sikhulumisa nje indzaba lana yebaprofeti soloko nje sihamba nayo mbukeli siyayihlatiya nje lapha nalapha nje la sikhona kuyikhulumisa khona siyakholwa nawo ukuthi mbukeli ukuthi futhi uyasitakala futhi utaqhubeka usitakala Nkosi ningiyacela babe kubuya kuwe babe amen lapha nasihamba besikhulumisa ukuthi ngabe vele kufanele yini kusengiko yini ukuthi sikhokhe imali nasifuna kubona umprofeti ngiyacela babe nawe kube khona emagama lwashoko mhlambe nje utawukusho wena ukuthi hayi vele ufune sekunikele imali babe amen cha ngivumelana nayo ingcebo babemdluli kungesiyona but ngivumelana nembhalo nguva kahle baba akukho akafanele ngafanele ngikushiso ngoba sine dibonelo evinda uNkulunkulu amen kuba nesikhathi la khona namana abantu aqhoko nakabantu aqhoko noma ke kuthiwa isilephero abheke kanjalo
le ntombazana beyisebenta kakhe seyiyakhuluma ke ukuthi ungasitakala babe kunemprofethi uyahamba ke uyakhona ke nake fika ke khona lo mprofethi kuthiwa wafike namani uwema eminyango nake emnyango umprofeti Elisha wakhokha instruction lethi akahamba odenya emfuleni asimuva athi faka lomncane ngibeke kanjalo ngufaka akasho ukuthi faka lomncane amen asashito babela umfundisi Mdluli ngemnikela ukuthi lana si endlini yaNkulunkulu banifana baNkulunkulu banikela lapho nasikhuluma ngekunikela kude linani lokuthi faka longaka ngiyabekisa kuba kahle baba unikela nje kusuka kuwo lokho singete sakunakhuza ke silwe nako kodwa nje ke akukho akavumeleki ukuthi ungabe sesobeka inango ukuthi hayi faka longaka ngibhadala kungibona i1-on-1 certain amount labafuna lokufuna lokuthide ngidaba ngaka akukho endlini yaNkulunkulu yes usebe ku First Samuel nangikhumbula kahle kubo chapter is it chapter 9 whatever okay la athi khona Saula alahleke timbongo seba kuba ke le 70 sakhe suggest ukuthi ababone umprofeti kuze ukuthi mhlamba ngaba director ukuthi bangabheka ngakuphi lapho ngoba labanye babe sebabhesa on that kanzi phela kwasuka ngakubo ukuthi singete saya kumprofeti mahala kude la kusho umprofeti ukuthi Samuel lokungaka bekunene cha kusuka la kubo ngizama lokusekela leli lithi that is an offering akudi price lebekiwe umprofeti ngiyabonga kakhulu mfundisi wami lokuyihlahlela nje ngiyakholwa ukuthi nembukele ekhaya uyachaziseleka lokuthi kahle kahle akusuke ngakuye umzalwane kungabi ukuthi sekufanele sikhokhe bo 4000 bethu bekugcina futhi boyisa nesibabe kunaphoza nakuye umprofeti noma ke loyo lobonwako akusubese noma angakakusho but inside abe nako uzibeka shiya lokugana so wonile ngiyabonga kakhulu babe ngiyafisa nje ukuthi babe ngisikhulume ngana nomunye umbuto nami lenginawo lapha mfundisi Mdluli sike sabona nasibuka nabo babona kutse nalamanye amabandla sabona abantu babadliswa into letithide badliswa abaprofeti sikile satibona singiyacela ke kubuta babe ukuthi sinembukele ekhaya ngabe kusengiko yini lokuthi singabonakala nje sesinathi sobo petrol nani baba Mbuyisa empeleni moya waNkulunkulu ngeke udirect nangabe ukusebenzisa okay ngeke usho ukuthi sebenza ngalokho nangalokho kuyendeka moya waNkulunkulu akudirect athi njengoba somthandazele mtshele anathe manje awanathe la manje for leso sikhathi leso lo muntu ahambe aphile achubeke singete samvimba moya ngoba nasingathi lokhu akwendiwa ngabe sesivimbela moya ukuthi aqhubeke nekusebenta ngendlela yakhe but kuba inkinga babembuyisa nangabe mina sengisebenzisa emandi wonke lofikako ngumnike emandi wonke lofikako ngumnike emandi sekukhomba ukuthi angisathathi manje kumoya ongcwele sengisebenza ngento lengijwayele iformula yakhe useyifomula ukuthi lofikako ngidabo umnike emandi angakudirector moya ongcwele ukuthi njengoba somthandazeli mnike emandi but hayi ukuthi njalo soda usebenzisa emandi kwase kuba indlela yakho lokusho ukuthi sekunenkinga lapho sekubunyanga ngoba inyanga ihlala ibeke nje emabhodlela iyatophethwe inhloko mnika nalibhodlela lophethwe sisu mnika nalibhodlela ngala ka moya ongcwele
kulaba prophet akusebenzi kanjalo ngeke ukhona umkrema ngeke ukhona kumkrema uNkulunkulu ummise ndzawonye wazi wamisa ndzawonye uNkulunkulu shothi wena sowutshela uNkulunkulu akusesini uNkulunkulu utshela wena ngiyabonga kakhulu babe ngicela uyilobole Nkosi naba prophets badlisa abantu tinto letithide ngabe kusenguye uNkulunkulu sayibambe khona yini amen ngijabulela naku lokushido Mbuyisa ekutheni bo petrol ngoba bezindawo buta ukuthi badliswa ilokuyi ngoba siyazilisa sidlo senkosi so sibongakelele lithi cha badliswa bo petrol angibeke kanjena nami kungetakula lesekushidwa incebo ukuthi uNkulunkulu ngilobtsala wetinsuku kunetinto lesithi usiphe ihlakanipho kwathi ukuthi di harmful emtimbeni wethu okay angeke ke uNkulunkulu lokho lokuvele kumshefu la kulomtimba abese uthi amhle hlani khona okay ngalamagama as ashido umfundisi I want to believe as much as more yasoholela because he knows lokutawubulala lokutawulimata ngubhakazi lomtimba ngeke ke angiholele lapho ngalamagama ngitothi babe cha lokudlisa into le vele ti harmful ti atiwa naturally ti atiwa ukuthi ti harmful scientifically kudatishiwe ngako kuyabulala hayi masonginika nje la kufune bese sengiphanisatana yes amen 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 ngiyabonga kakhulu babe ngosiyami ngiyafisa babe kusistawufika emaphethelweni ngabe ngosami mfundisi Mdluli sikhona indvele sikolwa sekufundzela kuprofeta babe babe Mbuyisa mawufunza eTestamentini letsala tathi khona tikolo kwakuthi labantu abeba prophet noma ke emasons laba aba prophet abeyiswa etikolweni tsite akhulele khona afundziswe kuphila impilo lengcwele afundziswe ukukhonda uNkulunkulu ngeworship afundziswe shothi kahle kahle abefundziswa ngoba nasikhuluma ngeprofeta sikhuluma ngokuthi umuntu usuke anikwa uNkulunkulu athatha uNkulunkulu so ke bebafundziswa labantwana la tikolweni baqhutshwa bafundziswe ukuthi abafundzise abantu ngaNkulunkulu bakhule ke kule environment leyo yekuprofeta so ke nasa sibuya eTestamentini lelisha sibona Jesu so lokuyaqhubeka kunale continuity yalokuprofeta now ufunza nje iBhayibheli la encwadzini yeMakorinte 1 Corinthians chapter 12 sikhanza lapho kubekwa le order yeprofeta kubekwa abaprofeti kubekwa balokhana bapostoli kubekwa abaprofeti kubekwa abotishela leni kwentwe njalo ukuthi laba prophet bona babeveta lemfihlakalo noma lemfihlakalo yaNkulunkulu le revelation yaNkulunkulu bese labafundisi lapha phansi bona abayiveti kodwa ba emphasize noma bagqizelela nayi imfihlakalo leseyivetwe ba prophet lokusho ke babe uma ngabe sikhuluma ngekuthi ba prophet sikolo sikhona ngiyavuma ukuthi sikhona ngoba nyalo sengibani umuntu lofaka abantu esikolweni seprofeta umoya oyingcwele uthi ke Jesu nawufunza Luka 4 uthi moya waNkulunkulu usetukwami ungigcobile uthi ngende njani mshumayele indzaba kulababoshiwe bakhululeke shokuthi moya nguye lofundzisa abantu nguye lophusha abantu uthi baprofete ngiyabonga kakhulu babe shothi moya usikolo siyabonga kakhulu mfundisi wami ngiyafisa babe sesivala nje nawe emagama akho longawasho ikakhulwini ke babe ethi nangu kukabi yini ukuthi umzalwane lo lemfundisi wakhe lo desiphiwo seprofeta
amshiye aye kumfundisi lo umprofeti baba? Cha babe akusikahle boys. Akusikahle esigabeni kuba childish. Ukhomba immaturity. Shokuthi lo mzalwane lomele likholwa alikabhadli. Ngoba baseKorinte becala but I forgot the chapter kahle kodwa ikhuluma ngokuthi is it chapter 12 verse number 28, yes, if I recall very well. Izvetela lokuthi moya kaNkulunkulu usiphe diphiwo diverse gifts. Umbanikile laba abanika laba nika lo nalo meaning ukuthi we cannot be the same. Uyabona. So uma uqoshana ke nesipho ukhomba ukuthi awusumzalwane lokukhulile, you don't understand the scripture nekusebenza kwaNkulunkulu. So ngabeka kanjalo ngithi kuloko kuveta kukhomba ukuthi lo mzalwane akakhuli ncane ngosini. Kuna indzaba lengikhothile ya Naaman evoba sitakale asiva ukuthi he then followed and stay with Elisha, but he returned back wabuyela ekhaya kiyo. Uyabona. Okay. Mina ke ngingakubeka kanje ngithi kaNkulunkulu mina ngingamuva lothi uyahamba ngoba maybe the gift is not in me. Lapha for that time being kodwa endlule kimi nga-approve. Uyabona. Aphindze futhi abuye ekhaya. Ubuye ekhaya ngoba phela kufanele sazi ukuthi phela sikaphiwa ngakufana. Yes. Kodwa kuhamba ukuthi so uyakhwesha labandleni vele yena uyalapha, that one is so much anointed. Yeah, is a superman of God. That is childish, that is immature. Ngiyabonga kakhulu. Mbukele ekhaya ungathatha lethuba abonge kubantu labadzala kuba nathi nje lamuhla lapha e-studio sethu. Nawe ubukele ekhaya usibukela khona siyabonga kakhulu. Ngabe usibukela ku-TV yakho siyabonga kakhulu. Social media siyabonga kakhulu mbukele. La ukhona nje nawe sibhalele mbukele inombolo likhona ngababona ukuthi sikhone ukuthi nawe uthini ngaloko lesikhuluma ngako. Ngale kaloko ngithi Nkosi Mbuyisa ngibona ukuthi indlela ilandelayo kuthwathwa kwaThombe Eswatini TV usale kahle mbukele.